Johnny Laza Production, Johnny Laza Production. Hira raiky agnalan-jirofo, hira raiky agnalan-jirofo. Mbola tsy hitanareo mihitsy toerana io napetraka Fenerivo reo tsy hitanareo io toerana. Fenerivo ndraiky izy io azafady aminao viave hitatsika boko maniry hoe tsara toerana andafy fô Madagasikara zalahy mbô misy toerana tsara Johnny Laza Production, Johnny Laza Production, Johnny Laza, Johnny Laza ijanona azafady mipetraka Fenerivo ke mbola tsy nahita toerana io ke mbô ty visity toerana tsara be a Fenerivo io ary tsy mandeha lavitra a Fenerivo aka izy io anako zegny tegna mbola tsy ary nahita anazy io manjary magnantso numéro telefony anahy 034 35 6 7 6 26 averika ndray mpandeha 034 35 6 7 6 26 averika ampagnotelo 034 35 6 7 6 26 Johnny Laza Production, Johnny Laza Production. Tsara zalahy izy zalahy tsara tegna tsara be toerana io Fenerivo fô izy zalahy maro olo mipetraka Fenerivo nefa mbola tsy ary nahita toerana io misy antitra fô nefa tsisy karapanondro mampigade azafady azafady anao koa tsy manambady tsy mila mipita lakana be tsy mila milomagno banao tsy mila mandeha amosina akona fa tegna Fenerivo mihitsy toerana anareo zay mbola tsy nahita toerana fa averiko ndray mpandeha zay mbô tia hita toerana io toerana tsara be zay toerana tegna mahafinaritra ary azahoagna ino rivotra madio ary mihitsy isy olo mametrapetraka milina zany fa ary tegna madio tsara mihitsy antsovo 034 35 676 26 Johnny Laza Production, Johnny Laza Production. Ho anao zay tegna R&B tegna amboatra instrumental Johnny Laza Production maître aminjegny fa araroto dian'izao ary ny toerana moa zany efa manombonomboka feno dikan'zegny malakilaky zay mbola tia alaza fa Johnny Laza Production agnisan'ny tegna mampalaza amizao vanim-potoana iaignatsika zao ke zay mitihira jiaby antsovina